Dan GS1 Slovenija je potekal 26. novembra 2015. Ključni dejavnik pri izbiri in odločitvi potrošnika za nakup sta kakovost in varnost hrane ter nadzor nad njenim poreklom. Hkrati tudi zakonodaja zahteva popolno sledljivost hrane preko celotne preskrbovalne verige. Potreba po varnosti in preglednosti v preskrbovalnih verigah je torej večja kot kdajkoli doslej. Zato so na dogodku ugledni domači in tuji strokovnjaki govorili o zagotavljanju varnosti in sledljivosti s poudarkom na sveži hrani. Naprednejša uporaba standardov GS1 odpira nove možnosti varnosti in preglednosti preskrbovalnih verig ter povečuje varnost potrošnika in njegovo zadovoljstvo oziroma zaupanje v kupljeno blago. V laični in strokovni javnosti se veliko govori o transmaščobah. So res tako zelo škodljive? Drži, ker precej škodljive so. To je ena redkih snovi v živilih, za katere je povsem jasno in z najvišjimi standardi znanstveno dokazano, da so izjemno škodljive. Namreč te maščobe so neposredno povezane s tveganji za razvoj srčno-žilnih bolezni in v zgodovini so bile odgovorne za številne smrti. Kaj bi lahko naredili, da se izdelki, ki vsebujejo te maščobe, na tržišču ne bi več pojavljali? Bi bilo dovolj, da se označijo, pa bi se jih potrošniki izogibali ali bi jih bilo treba prepovedati? V vsakem primeru bi se živilska industrija morala zavedati njihove nevarnosti in bi bilo pošteno, če bi se jih že sama po sebi izogibala. Glede na to, da se to ne dogaja, vsaj ne pri vseh proizvajalcih, pa bi bilo seveda najbolj smotrno tovrstne maščobe kar prepovedati. Kot so pred kratkim naredile Združene države Amerike, že dolgo časa nazaj je to naredila Danska. Tovrstne maščobe so prepovedane v Avstriji, na Madžarskem in upam, da bo v zelo kratkem podobno odločitev sprejela tudi celotna Evropska unija. Kaj čaka glede novih tehnologij posameznika in podjetja v svetu in v okolju? Že zdaj smo priča marsikateremu napredku, ki ga čutimo v lastnem žepu. Dober primer je telefon. Ampak to, kar prihaja z internetom stvari, se pravi tako imenovani Internet of Things, bo nekaj, kar bo dejansko spremenilo življenje vseh nas. En del, ki ga bomo čutili, je en velik luksus v stvareh okoli nas, ker bodo pametne, se bodo pogovarjale med seboj. Hladilnik bo recimo naročil telefonu, kaj ne človek kupi na poti nazaj v trgovino ali celo več, celo večja avtomatika je možna. Dejansko pa je velik problem tudi v osebnih podatkih. Varnost, ta trenutek se niti ne zavedamo, kako smo občutljivi zaradi telefonov, kloniranja telefonov, zaradi interneta, vdora v naše spletne strani, v naše osebne podatke. Tam, kjer bodo stvari med seboj povezane mnogo bolj kot so danes, bo pa ta problem mnogo večji. Vsekakor na temu bo treba veliko delati in mi kot GS1, kot institucija za standarde tudi na temu delamo. Se pravi na načinu varnih protokolov, komunikacije, stvari in računalnikov med seboj. Where can GS1 standards get involved in connection with the reduction of the food waste? Food waste is one of the major concerns of the industry because at the end we know that the world has limited resources, that we need to make an efficient use of them, and every time that we throw in some food to the trash, I think we are not using the resources in an efficient way. That's one of the priorities of GS1. That's why we can bring solutions and a standard to reduce the food waste by providing tools and technology and a set of standards that will help companies to implement and better manage the products at the point of sale. But just to give you an example, we have a technology called GS1 Data Bar that allows the companies to encode dynamic data on the products, which means that information such as the expiration date or batch number can be included on the labels. That allows for better traceability management. If there's any batch number that has any food safety problem, then it can be stopped at the point of sale. And then on the other side, by encoding the expiration date on the barcode, we can really make a much better use of it at the point of sale by automatically and regularly checking the dates on the products on the shelves. But also very nice, interesting application that has been proven to be very successful is price markdowns. So when we have a product that is very close to the expiry date, it's still safe and in a good standing, then the product can be offered at a lower price to the consumer. And the fact that we use GS1 technology really help us to better manage all these products at the point of sale.
And I think that the last thing that I want to mention that at the end, the reduction of food waste is also related to our own behavior as consumers, since most of the food waste today happens at home. So by making a good analysis on what we need for the week and making shopping rationally, we can certainly contribute to reducing this food waste as well as final consumers. What does safe and secure supply chain mean? I think a safe and secure supply chain is where the consumer can trust the product that they're purchasing and consuming, and that they can trust that it's a bona fide product, it's not a counterfeit product. When and why has the need for traceability of the products turned out to become necessary? I think it has always been necessary, but it hasn't always been possible. So new technology now enables us to trace products much more efficiently and much more cheaply. So therefore you'll find that products are now being secured. If companies or illegal entities will counterfeit drugs, serious drugs such as for cancer or for schizophrenia, they will obviously counterfeit food. And as we saw today, if they will counterfeit eggs, they will counterfeit anything. Tako kot vsako leto, tudi za letos lahko rečemo za ta tradicionalni G1 dogodek, da je bil zelo dobro obiskan, da po prvih mnenjih udeležencev, s katerimi sem govorila, so izvedli mnogo zanimivih in aktualnih tematik. Pravzaprav so te tematike o varnosti potrošnikov, o varnosti hrane, zanesljivosti in kakovosti nekaj, kar nas vse zelo zanima. Skratka, mi se trudimo, da vsako leto pripravimo zanimiv program in mislim, da bo tudi v prihodnje in tudi v naslednjem letu seveda tudi kakšna aktualna in zanimiva tema, zato že zdaj vabim vse naše člane, da se nam pridružijo tudi naslednje leto. Hvala.